uyu Ayatollah Mujtaba Mushya ise yarishwe ariwe Ayatollah, nyina aricwa, umugore waricwa, umwana we aricwa. Nuvuga ngo ni umuntu udafite ikintu, buri umuntu intare yakomeretse buriya ngo ku rugamba irwana yiyahura. Yavuga ati ntacyo ndamenya. Ntabwo umuntu yapfukama kuko urumva na Amerika yarabanje kuvuga ngo ntabwo dushaka yuko ngo ari ujyaho. Bwari ubwoba. Ariko bavuga ko n'ubusanzwe se yari mukuru, uyu nguyu operation nyinshi ari bazikoraga. Barakuranye. N'umuntu agiye mu gisirikare ku myaka 16. Yarwanye intambara nyinshi za Iraq na hose. N'umuntu ufite amateka ahambaye. So, tekereza rero yuko Amerika gufukamisha Iran ni ibintu itazegerageraho. Twabonye Amerika igaragaza ko ndetse nabigeraho ifatanyije na Israel bahigira kwica abayobozi bakuru ba Iran, barabica kuva ku muyobozi w'ikirenga bwo kwica n'abandi basirikare bakomeye n'ababaye ba president. Ariko vuba ha Iran nayo yerutse gukubita agatoki kandi ivuga ko bavuze ko na Trump atari immortel. Baravuga ati ntabwo ari immortel. Trump ashobora kwicwa. Reka nkubwire. The Zoom TV 24 kanda aho hatukura handitse subscribe kugira ngo uzajye ubona n'izindi video utasanga handi. The Zoom TV 24. Yes, kwizere ko abantu bameze neza mu bice bitandukanye. Teo umeze neza? Meze neza Dida, umeze neza? Nanjye meze neza. Yitwa The Zoom TV fresh 24. 24. 24. Sa The Zoom arukuno muri kamera uzuminga, ubwo uzuminze yari kuri The Zoom. Yego. The Zoom inshuro ebyiri. Nukuvuga ngo The Zoom icyo bishatse kuvuga wenda no kuzuminga cyangwa se kureba mindani. Kureba kure cyane, kureba mindani cyane. Ko izuminze ubona ibintu byinshi cyane kandi noneho 24 bigashaka kuvuga ko uzuminga amasaha 24 byaba nijoro byaba kumanwa byaba igihe abantu bose basinziriye buhoro. Teo Manirakiza umunyamakuru bimazemo igihe turakwakiriye. Urakoze cyane kunyakira arya bwa mbere hano ni mu rugo. Zoom. Imikoranire yagiye iba myinshi mu buryo butandukanye. Mu busanzwe turakorana. Tugifitanye n'imikoranire myiza mu bana wacu suwa none. Hari indirimbo ngo bajya bavugamo ibintu nk'ibyo. Ariko nishimiye by'umwihariko kuza kukuganiriza nk'umunyamakuru w'umunyamwuga bimazemo igihe. Nahoze nkubwira kare ko atangire mu myidagaduro, abantu benshi ntago babimenye. Ntago babimenya, ari murajya mu biturika ntibakamenye ko yigeze no kujya mu bikubita ingoma. Amabiti. Tunoshireho gato byagenze gute kugira ngo uve mu myidagaduro no tugusanga muri politiki? Nta kindi no gukura buriya uko umuntu agenda akura niko agenda agira experience y'ibigize ubuzima. Ibigize ubuzima rero uyu munsi hari igihe ukora inkuru ngo za politiki ngo ntago nkunda ibintu byo kwijeneka muri politiki. Utayibamo niwe uyirimo kurenza abandi kubera ko ubu bijya mutabizi mu gihe yundi yabigiyemo abijyamo agasobanukirwa ibyo ari byo. Ariko wowe urumva reka akantu koroshye. Umwana umwana turi ikiyaga. Sibyo? Niwe gihitana se? Ntabwo ari we gihitana. Gihitana umuntu utahatuye. Yaramutse kuko byanze bikunze. Ushaka kugwa mu kiyaga wahatembereye. Ushaka kwisanga aho wari utuye hari musozi habaye ikiyaga kubwibiza. Icyo gihe rero uzarohama. Umuntu uturiye amazi uturiye ikiyaga nagajya rohama. Abazi uburyo kigendamo. Ariko umuntu wisanze noneho muri amazi nk'ayikiyaga bimutunguye. Buriya muntu ba mu bintu bya politike nta kintu politike yamutwara. Abazi aho bakandagira, aho bacisha ikirenge, ndetse akanamenya ngo nci ahantu yo mpiye ikirenge mitanyimura ngagishyira. Mbere ubwo bwoba cyase nitabaza kanaka. Ubwo bwoba ntabwo ari ufite wenda. Urumva abantu benshi bakora abanyamakuru b'imyidagaduro abantu bakunda freedom. Buriya ni process. Kayina kaza gake gake. Kuko nawe buriya impamvu nta bwoba nuko nawe ntago utangira bwa mbere ubyinjiramo nkuko umuntu wabibamo cyangwa se abyijandikamo abyivurugutamo. So uko ugenda ubijyamo gake gake ugenda ugira ugutinyuka ko bijyamo kungana naho ugenda ugeze n'ubumenyi maze kubigiraho. So nekereza ko umuntu ubwira ko atamu bya politike ayitondere. Leta y'u Rwanda ikunze no gushishikariza urubyiruko kujya muri politike kuko abeshe ngo reka nkubwire ubundi se politike ni iki? Mituweli de sante ni politike ya leta. Niba utanga mituweli unyuranya na politike ya leta. Sibyo? VUP n'ibindi bintu byose ibikorwa remezo imisoro n'ubuhinzi. Ugasanga hari abantu koko nyine bavuga ko atari mu bya politike aziko ngo hasora abacuruzi kandi amucuruzi usora. Asora umuturage. Asora abo twita last consumer. Abaguzi. Ahubwo bari abacuruzi nabo twita abakorekteri bakusanya imisoro. Kuko iyo umucuruzi aranguye isukari imifuka
iyo agenda adetaya kuko agenda aha ku giciro agenda amubaraho nuvuga ngo tuvuge bita TVA yego icyo nshaka kubwira ku mucuruzi wa nyuma amane ku muguzi wa nyuma yishyura abandi bose uko wagiye ushaka kunyuka ngashaka kundi gutyo uwa nyuma ari ubyishyura byose abandi bose arabungura ejo twuma mu biciro byazamutse noneho wowe ayo utanga kuri wa mucuruzi wa nyuma nawe akagira ayo yaranguye gutyo ugasanga ikintu cyaranguye 3,000 kirugura 9. Iyo difference birimo rero ni wa musoro ni bwa bukode bo wagiye wishyurira umuntu uvanga umuntu umuntu uranguza i Kigali akoreza ibintu i Rubavu n'inzu ye n'injye yishyura ngiye buri muturage wiwanyu mugura n'injye yishyura nkishyura n'imisoro n'ibindi byose kuko amafaranga yishyura we abara yambariye akayabaranga kugira ngo umuntu nzakoremo ubukode bw'inzu n'umusoro n'amazi n'amashanyarazi ngomba kukigurisha aya mafaranga. Iyo nayo ni politiki abantu batinya kandi ariko bayibamo akishyura cya giciro atazi uko bikorwa. Teo turaza kuganira ibintu mu buryo wenda butarambiranye ariko uri n'umubyeyi nkunda uri inshuti yanjye uri umubyeyi ngakunda no kunurera abana bawe ubanza ufite uburyo nabana neza. Abantu bakunda kwimbwa ariko ngiye ntago mbyemera kuko umuntu abwiye nkunda abana banje ntago mbyemera. Ubundi ngiye gukunda abana gukunda umubyeyi ikintu gisanzwe cyari ikintu gikwiye kuba ari ikintu gisanzwe ni inshingano abana banjye se kari ngewe nakwiyanga. Oya turavuga parenting uburyo ubareramo nyine nuko urumva gukora ko namaze kumenya ko abo ari bo ngewe wundi sibyo buriya akazi nakunda kuhamagara cyane mwene Imana irakiza buriya nkunde kutanogara bene Imana irakiba kitaba so urumva nibo ngewe nta effort nsaba kubakunda no kubitaho kandi ari bo ngewe nkuko nanjye ngomba kumenya ko ngomba kwiyitaho. Ibyo tuzagira umwanya wo kubiganiraho by'umwihariko kurera n'ibihe nabyo ngo ni ibindi bintu bisigaye byarahindutse kubera ko nguko bareraga mbere ntango mitagira abubu cyangwa se buri generation igira abubu ariko ngo kurera muri iyi minsi bishobora kuba bitoroshye. Tuzabigaruka reka twinjire muri ya politike yacu. Iminsi 12 hafi by'umweru 2 bigiye gushira Amerika n'igihugu cya Israel bishoje intambara ku gihugu cya Iran. Igihugu cya Iran nacyo nikigeze giceceka n'uyu munsi ruracyahinanye. Benshi bavuga ko ari intambara ya gatatu y'isi yatangiye nubwo hari ibihugu byinshi byakomeje kwifata muri iyi ntambara binakomeye bishobora no kugiramo ijambo byatuma ihinduka ariko bigicungira hafi kizaba kugira ngo iyo ntambara noneho yerure ku buryo bugaragara. Muri iyi minsi 12 hafi by'umweru 2 twavuga ko yishize ku munzani ninde uri gutakaza cyane muri iyi ntambara ninde wayishoje koko abona ari uzayisoza. Reka mbere ndavuga ibintu nka 3 biri abantu bashaka kutemera nkwaho ndabizi ariko nge niko mbibona. Mbere na mbere kwiti ya 3 yabaye cyangwa ntibe bitewe n'ushaka kuyitaye kuko ni ya mbere ni ya kabiri nabyo babyiseyo ntabwo ari nta nambara y'isi yabayeho. Ukumva ngo umuntu ndetse nambara y'isi impamvu bayita y'isi ni uko icyo gihe iba batatubaraga ku isi. Hari ikintu bise mu gifaransa ngo tiers monde isi icyo gihe ari Amerika n'Uburayi niyo mpamvu bayise nambara y'isi twe ntago batubaraga ubwabyo urumva bifitanye n'amateka. So bayise nambara y'isi ariko muri by'ukuri ari nambara iri mu Burayi irimo Amerika n'ibihugu za Japan zo muri Aziya ariko ntago twebwe twari turi muri iyo ntambara nuko batatubaraga mu isi. Rero uyu munsi uko rero isi bambonye ko natwe ducanye ku maso batubara ntago afa kwita isi wana isi bakayita ya 3 babanyuranyije n'izambere ko izambere bazitiye mbere n'iya kabiri ntago mu by'ukuri zari zisi. Ikindi cya kabiri ntabwo imaze iminsi 10 uri kuvuga nibwo biturika twabonye byubura ariko byari maze iminsi intambara butani yabaye intambara se kandi ari amagambo yo kumva imitsi nta urwana n'undi. Intambara ya Iran na Amerika imaze igihe kirekire mu myaka za 50 na kugera muri 79 ngira ngo Amerika na Iran byari ibihugu by'inshuti biza gushwana. Ubundi burushaka kwavuga ko intambara hereye icyo gihe aho intambara yakomeje gututumba hagati ya Amerika na Iran ari intambara y'amagambo ari intambara gufatira ibihano Iran urabizi byamaze igihe kirekire. So iyi minsi turi kuvuga rero 12 ni akantu gato cyane kavuga nindi kungukira muri iyi ntambara byaterwa n'inyungu uri kuvuga. Iyi ntambara ikungukirwamo n'abantu benshi munabazemo bavuga uburyo Uburusiya n'Ubushinwa bari kungukira cyane muri iyi ntambara mu buryo bw'ubukungu. Gute rero kamaze nkubwire Amerika iri guhomba mu buryo bw'ubukungu ariko hari ibindi bintu targeting izunguka. Hanyuma
hari ibindi bihugu byinshi za Korea ya ruguru mbere na mbere byaterwa no kuvuga ngo ubundi icyo bita inyungu wowe ni iki. Kamaze tujye mu madetail y'inyungu. Mbere na mbere hari uruhande rumwe rw'intambara kuko Amerika yashatse kuvuga ngo reka dutere Venezuela kuri Perezida Maduro tunamufunge tumwambure access kuri peteroli yahaga Ubushinwa buri kutuzamukana muri economy. Tugera kuri Iran igurisha nyuma ya Venezuela igurisha petroli nyinshi Abashinwa nanone still nduvanga nyuma ya Venezuela ikindi gihugu cyagurishaga Abashinwa petroli nyinshi ni Iran. Nabo tugenda tubashegeshe ibintu byabo tubigireho access batagamije Iran bagamije gushinege Ubushinwa. Mu ntambara y'ubukungu aho ngaho urumva iyo ni ntambara y'ubukungu ariko itari kurwanirwa hagati y'abayirwana. Nduvanga bari kubangamira inyungu z'Ubushinwa baciye muho Ubushinwa bukura ubutunzi. Hari intambara y'icyubahiro n'ibigango Amerika imaze igiye irwana n'ibihugu bitandukanye byinshi byagiye biyitsinda kuvuga ngo ntidushaka ko mugera ku byo twagezeho ibitwaro bya kirimbuzi. Hari ibihugu byabigezeho ariko Amerika bitifuza ko biba byinshi kugira ngo ijambo ifite rigume mu bihugu byinshi kubera ko ubifite Amerika izamura agatuza nawe akakazamura. Iyo ugiye kureba rero Ubushinwa, Uburusiya, Korea ya ruguru ibyo bihugu byose biri kunguka kubera ko Amerika iri kwataka ikindi gihugu igitakazaho imbaraga gishyiraho igitutu bavuga bati ibyaha bitwara uko buriya n'intwaro za kirimbuzi Iran bivuga ko mu bayifashije harimo n'Abarusiya. Ubwo rero urumva ko aho ngaho nko kuri iyo ntambara n'ibindi bihugu byose bishobora kuba Amerika yamenasaga kubera ko bamenasa kubera ko bari kugerageza ibyo bitwara. Uyu munsi biraruhutse. Iyo ni inyungu. Tugiye ku nyungu nari nkubwiye y'Ubushinwa ndetse n'Uburusiya. Iyo uwo muhanganye atakaje imbaraga mu bindi bintu byinshi uri mu nyungu z'uko anytime igitutu yagushyiragaho. Uyu munsi ntabwo Ukraine iri gushyirwamo imbaraga. Nuvuga aho nagahenge kuri ku Burusiya nabonye na Zelensky ahubwo ageze ku rwego rwo kuvuga ko yafasha Leta Zunze Ubumwe za Amerika na muri ariko nta magambo nawe arafasha nawe atariho. Uyu munsi Ubushinwa bwakunze guteranywa na Amerika babutaranya n'ikirwa cyabo cya Taiwan bafite agahenge. Iyo ni inyungu. Iyi ntambara reka nutujye ku nyungu z'igihe kirekire. Amerika navuga ejo n'umunyamakuru uba muri Amerika akomoka muri Kongo ariko avuga Ikinyarwanda afite ubundi gihugu bwa Amerika n'umunyamakuru hariya muri Amerika ambwira nsengurira uburyo Abanyamerika mu iminsi ibiciro bibarembeje. Ariko ntabwo bivuze ko Amerika iri guhomba by'igihe cyose. Amerika yashenye Iraq anavanga Amerika ntabwo ageze ku byo yashakaga. Ninde wayisanye? Yisanye yishyurwa iki? Igitoro. Trump yanabigarutseho mu gufata Venezuela. Nukuvuga ngo gufata petroli ya Iraq ukayigarurira uri Amerika noneho ukajya uyitwara ukabasanira igihugu iyo utacyangiza mugaruke kugisenya bakwishyura petroli. Wari gukora ako kazi ko kugira ngo Amerika iri kubaka Iraq ikayubaka inayikoresha nk'igikoresho cyo kugira ngo imenase biriya bihugu birimo na Iran ariko inabikuraho amafaranga. Nuvuga ngo mu buryo icyo twita mu buryo burambye bw'igihe kirekire Amerika ifite inyungu z'ubukungu muri iyi ntambara ariko muri iyi minsi iri kugwa hasi. Hari ibihugu bindi byo mu Burayi byo byakomeje guhomba cyane muri izi ntambara Amerika ishobora kubera ko byisanze nabyo ari umukoroni wa Amerika bigomba kwijya mu ntambara yo muri Ukraine. Intambara muri Ukraine buri yantu batajya bisobanukirwa. Amerika yavuga ko iteye inkunga Ukraine nyamara mu by'ukuri icyo yakoraga mobilisation y'intwaro zivuye mu bihugu by'i Burayi bikazigura he muri NATO bikazigura muri Amerika ikabona ubukungu ikaziha Ukraine. Amerika ari muri deal nubwo ngira ngo witwa Anthony Blinken yigeze kujya mbere gato yuko amanda ye isozwa mu gihe kinini cya amanda ya Biden. Baramubwiye bati amamiliyari y'Abanyamerika washoye mu ntambara yo muri Ukraine batereka ati taxpayers money mafaranga y'abasora b'Abanyamerika ntabwo yatakaye ahubwo barinjije kuko buriya inganda zikora imbunda muri Amerika nizabikorera mu gihe nk'Uburusiya ari za leta muri Amerika nizabikorera. Izo nganda rero abaturage babonye icyashara abagwiza tunga bakora imbunda muri Amerika babonye icyashara imbunda ziragenda zijya muri Ukraine ziguzwe nande n'Abongereza n'Abafaransa n'Abadage bakazigura bakaziha Ukraine baziguze na Amerika. Kuri Amerika rero gushoza intambara biragoye ko byaba igihombo. Amerika imaze imyaka magana igicuruzwa ifite ku isoko kirenze ibindi ari intambara.
muri business yari yose hari igihe umuntu ahomba, ariko ntabwo kuba wahomba uyu munsi mu bintu muri items 500 waranguye 3 zigahoma, ntabwo bivuze ko butike iba yahombye. Amerika hano uvuga ngo yagiye itsindwa, gutsindwa kwayo mbere na mbere wanzwa ngo yashakaga iki, mbere na mbere muri Ukraine Amerika yaratsinze, hari aho yatsinzwe naho yatsinze, ariko naho yatsinze. Mbere na mbere Amerika bavuga ko yashaka ko Ukraine ijya muri OTAN, wavuga ko yatsinzwe, ariko ukamukaza kwibaza ariko muri mu byukuri yari ziko bishoboka, ntabwo yari ziko bishoboka, ko ari zo wahanganye Uburusiya wari we, yari ziko Uburusiya bwavuze ko tugeze ku munota wa nyuma byanze twakanyishwe niko dukoresha bombe atomique. Ikintu cyari igihugu kifite cyakubwiye ngo kora ibi ukabyanga, urapfukama kuko uzi ko cyakwisoko ikarita y'isi, sibyo? Tuzi ko Ubuyapani bajya babara uburyo amamegatoni cyangwa se izindi ngero wakoresha upima bombe atomique zoherejwe Hiroshima na Nagasaki, nanuzi zibakibagiraho ingaruka, ariko ngo nakantu gato cyane ugereranyije n'izihari uyu munsi muri generation zigezweho, izindi zirarenze no bari imyaka ishize no technology igeze. Korea banza nayo ifite irayikangisha cyane. Iki igihugu cya Korea, yego nacyo kirayifite, yego ibihugu byinshi birayifite. Uyu munsi rero ibihugu bifite nta nubwo ari intwaro kurwanisha ubundi, niyo kubwira ngo ntuzantinyuke kuko azi kuyiteye mwese mwasibangana ku ikarita y'isi, ko uyiteye nibindi icyo gihugu uyiteye igihugu kitayifite ibiyifite nabyo byagutera. So ikumenye uwahombye mu ntambara biragoye, utarabanza ngo umenye ngo inyungu nuvuga ni iki. Navuga kuri Amerika muri Ukraine, Amerika ikintu cya mbere nakubwiye ko yakigezeho cy'ubukungu cyo gutuma ivida amastock yayo y'inganda zayo intwaro bafite bazijyana muri Ukraine kandi atari ku buntu, abazigurwa n'abanyabare bazigura muri Amerika, yaracuruje cyo ni icya mbere. Icya kabiri mu bindi bintu yari ifitemo mu ntego byari guca intege ubukungu bw'Uburusiya, bugahugira mu ntambara, yego bagashora mu ntambara kandi bagahugira mu nganda zikwenda kurenza inganda zikora ibindi bicuruzwa. Aho naho igice kimwe bavuga ko babigezeho kuko Abarusiya bakoresheje dépense nyinshi, ariko banavuga ko batabigezeho ku rundi ruhande, kubera ko Abarusiya mu bintu bya mbere bibaho byagiye biteza imbere ibihugu byinshi, harimo ibibazo ko bituma umuntu amenya uburyo yirwanaho. Abarusiya bagaragaza ko nubwo batakaje muri iyi ntambara, ariko badevelopye uburyo bwabo bwo gukora n'inganda na technology ku buryo uyu munsi eta yabo barimo y'ubukungu ukoze projection myaka 10 iri imbere bazaba ari igihugu kigize kure cyane kurenza uko byari kuba bimeze. Muri make bakanguye Uburusiya. Hari ibintu byinshi warebaho. Ikindi abanyamerika bashaka ko Uburusiya bubayizore, ibihugu byinshi bibuhunga ruhande, iki abanyamerika baratsinzwe completely ku ibihugu byinshi, ahubwo ubundi bwo bibona ko kuba inshuti n'Uburusiya ari ukuba wahisemo neza. Iran turi kuvuga wenda sanga no kuza kugera muri Iran abantu babona nk'igihugu kimwe ariko kitari cyonyine, byaravuzwe yuko yahaye drone Abarusiya. Hako Putin ari umuntu w'imbwa gutyo ku buryo uwamutabaye atamutabara. Ubwo Amerika ifite igitutu iri kuvuga ngo ubutasi bw'Abarusiya niwe ari kugenda butungira agatoki Iran ngo mubombarde hariya ku banyamerika. Qatar bari hano, Kuwait bari hano, UAE bari hano. Ntabwo mbwira ko Uburusiya bwashora imari mu butasi bwabwo, mumbwire ngo kurekura intwaro n'ikintu kigoye. Kuba baragaragaje Uburusiya bwagaragaje kwifatanya na Iran, ndetse n'umuyobozi mushya wagiyeho nawe wabonye ko Perezida w'Uburusiya Vladimir Putin yamuhaye ikaze ndetse akanamubwira ko rwose bari kumwe muri izo ntambara. Rero nakubwiye ko mu bihugu bya mbere biri kugabwaho igitero kitari cy'amasasu harimo Ubushinwa. Ntabwo bwabura gufasha inshuti yabo ya Iran, bahora n'umuryango wa BRICS please kugira ngo babashe kwivuna umwanzi. Izi ntwaro abanyayirani bari gukoresha bavuga ngo dushaka kurwana imyaka 10, ntubare yuko ari Iran ku butaka bwa Iran kandi ya Tehran iri kuvuga ngo twabasha kurwana imyaka 10. Barakubwira icyizere bahawe na Kim Jong Un, barakubwira icyizere bahawe na Xi Jinping, barakubwira icyizere bahawe n'Ubuhinde na Pakistani, icyizere bahawe na Putin n'ibindi bihugu byose bigendera mu matwara akazi. Mu gihe ahubwo intambara abariye b'Amerika bo iri kugenda isa nibateranya, uri kugenda usanga ibihugu byinshi nkuko ngezo gatanya bavuga bati twebwe icyo twafasha abanyamerika twabateza ibirindiro byacu biri muri Chypre, ariko apana ibyo mu Bwongereza, atari ko nako twafatanya namwe. Barangiye nyuma bemera kubatiza amato y'intambara n'ibiki, ariko nako byose babikora bavuga bati none natwe Iran yatumishaho. Ntabwo batinya Iran nk'igihugu cya Iran, batinya Uburusiya, batinya Ubushinwa, batinya Korea ya Ruguru. Erega biroroshye, ndibuka cyera twiga ibimenyetso mu mibare
kwiga ukuntu ngo mwe na mwe bibyara purisi, bari baraduhaye uburyo bwiza bwo kubimenya. hajya mwe na mwe nibyo bibyara purisi. Ariko hari uburyo bwiza bwo kumenya niba nawe utarubizi. Ujye wibaza ngo inshuti yawe iba ari iki? Umwanzi ni mwe. Umwanzi w'umwanzi wawe ni iki? Ni umwanzi wawe. Ni inshuti. Umwanzi w'umwanzi wawe ubwo ni aba ari inshuti yawe. Inshuti ubwo ni purisi y'umwanzi wawe, aba ari umwanzi wawe ubwo ni mwe. Kera natinyaga imibare, komeza nta kundi. Ariko twaka tubyiga gutyo ko mwe uzafate ko mwe ari umwanzi purisi ari inshuti, uko ugenda ukuruza bira bimenyetso. Ntabwo rero ushobora kumbwira ngo Amerika ngo iri kurwana na Iran yonyine, kandi izi neza ko Amerika ifite abandi banzi mu by'ubukungu, mu by'ubuhanga, mu by'intambara. Ibihugu byinshi bihanganye na Amerika mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Ibyo bihugu byinshi rero biri ku gihugu cya Iran. Bigiye kureba sondage zikorwa mu bihugu bya Afurika, urubyiruko haravuga ngo nese ngo urubyiruko rufite amabomba atomike. Hari ikintu kiyoboye isi cyane gikomeye cyane cyitwa soft power. Sinzi ko nakita mu Kinyarwanda, ariko kwigarurira ijambo imitima y'abantu benshi. Kwigarurira imitima. Ikintu gikomeye cyane muri politike, bakakuyoboka bakumva ko ari nawe ushoboye. Kuba abantu urubyiruko rw'Abanyafurika ushobora kwira ko ntacyo rumaze kuri Trump, ariko rurakimaze. Izo sondage zikorwa, Amerika nayo ikeneye ko igihugu kiri respected mu mahanga yose. Kinatinye tinuba. Iyo rero abantu benshi bari kuwamagana icyo gihugu kubera ubutegetsi bw'umuntu umwe, iyo leta itekereza yuko kugira ngo ibigarurire ariko yahindura umuvuno. Soft power irakora cyane mu bihugu byinshi. Niyo mpamvu kugeza ubu buryo bwiza bwo guhirika igihugu ntabwo bukiri ababombe, cyane cyane ibihugu bikomeye. Abanyamerika ngo bakoze ubushakashatsi basanga guhirika Putin byabasaba ikintu kimwe cyonyine. Ucengeza amatwara mu Barusiya bakajya mu muhanda bakigaragambya bakamagana Putin, kuko ntabwo babarasa bomba atomike, nta ntambara, ubukungu bwabo ntayegayezwa. Ikintu cyonyine cyatuma bahirika Putin ku butegetsi nuko bakoresha abaturage bakanga Putin. Nabazasanga nawe buriya biriya bihugu bafite nk'Abashinwa n'urugero, nabo nibwo buryo Amerika ishaka kubavogera. Ariko Abashinwa ntabwo bareba Google, ntabwo bareba accessinga za Facebook n'ibindi bintu. Bakoresha Baidu za WeChat n'ibindi. N'ubwo ufite umuntu wo mu Bushinwa kwandikira kuri WhatsApp cyangwa muvugana social media, bimusaba izindi mbaraga zitwa VPN. Ibyo muri make no kujya gushaka kuntu uca mu tuvene bikorwa n'abantu ushaka gusanga batageze no kuri 1%. So icyo nshaka kuvuga rero, muri iyi si intambara nyinshi zirwanwa, nta ntambara n'imwe idafite umuntu uzayihomberamo, nta ntambara n'imwe idafite umuntu uzayungukiramo. Abambere bazahomba muri iyi ntambara ni Abanyafurika. Bafite peteroli, bafite ibintu byose, bafite umutungo kamere, ariko duhinga ibihwagari n'ubunyobwa, ariko tuzagura ubunyobwa buduhenze kubera ko transport igiye guhenda, kubera uramuhora Hormuz ufunze, ibitoro biri kuzamuka. Cyo ni icyambere. Hari ibintu byinshi bitandukanye tuzakomeza guhomba kubera ko tutari abacu. Umuntu yakwibaza byagenda gute? Twabonye gusa Afurika hari ikintu kimwe ushobora kunguka iramutse nabanga igize ubwenge. Yibaje atari ku mundi ni gute ubundi dusonjeshwa n'abantu batuzanira ibintu bavanye mu nganda zabo, ariko barakuye matière première mu bihugu byacu. Aho ngaho batekereje gutya Abanyafurika, bagatekereza kwigira nk'uko za Mali, za Burkina Faso zabigenje, baba bakoze deal. Ko kwigenga kwa Afrika kwashoboka ko twabonye ko Afrika mbere na mbere, umwanzi wa Afrika wa mbere ni Umunyafurika, kubera ko dukunda abazungu kurenza uko twikunda. Tuba inshuti na Amerika, ikintu kitashoboka mu by'ukuri niko tubeshya ko turi inshuti. Nta n'undi muntu yigeze kuba inshuti na Amerika wigeze ubaho ku isi. Nta n'umwe. Uravuga ko Amerika nta nshuti igira? Ntayo. Nta nshuti ihoraho? Ufite ubundi ikintu kizana kutamenyana na Amerika, ngo iyo ubaye inshuti na Amerika irakwica, ariko niyo yirwanyije ndabwira kwica. Ikintu cyonyine cyatuma utuza ugatekana no kutamenyana nayo bigushobokeye. Bisa nk'ibidashoboka rero. Urumva kutamenyana nayo ndi kuvuga, hari ibihugu tuvuge uyu munsi, buriya niba ari ikintu cya mbere kigoye umwanzi, kugira ngo umwanzi wawe mubizeranye ko ari umwanzi wawe, kukwica biragoye. Kuko umwiteguye nawe arakwitondera, ariko umuntu ukubeshya ko ari inshuti yawe kukwica biroroshye. So kutamenyana na Amerika ndi kuvuga ntago ruvuga ngo kutamenya ngo Amerika irereye kuri uyu mugabane, oya, kuba nta bikorwa by'amadiri umukorana, ubucuruzi bike, uko ukiyegereza
ikazabona inyungu zaba nziza kuri yo zaba nyinshi ikwikijije ihita ikurangiza ibyikora. so rero izi ntambara zitanu bagera bazihomberamo n'abazungukiramo ariko none ngo ibintu biri gusenyuka. Hari aba engineer bro bakeneye icyo kiraka kandi bakibona ari uko byasenyutse. Wabonye byonyine ibitero bya Iran kuri Israel ngira ngo niba nibuka neza bavuga kuri amujyi bazahita bawubaka mu buryo bwihuse, ndetse ni nako no muri Venezuela bakuraho Nicolas Maduro. Amerika yavuze ko rwose yiteguye guhita nahubaka mu buryo bwihuse. Ariko urumva agomba kwanza ukamenya yo Amerika iri kugufasha hari ibintu bitatu ibigomba guprofita. Icyambere kikomeye nakubwiye soft power. Ingara kuri soft power ndazakubwira impamvu Amerika yagiye isenya ikuraho ibintu nka za USAID n'ibiki. Nshaka mbanze nkikubwire nuko yabonaga n'ubundi bihugu bitari kuyikunda. Turashora amafaranga yacu mu gufasha ibihugu biri mu nzira y'amajyambere ariko n'undi bari gushyikira muri intambara yo muri Ukraine iri mu byatumye za USAID zisenywa za VOA bakazikura. Kubera iki? Propaganda ya Amerika babonye ko yatsinzwe n'ubundi abanyafrika ntibari kuyikunda. Baravuga ati rero turashorera iki amafaranga cyo ni cyamena kuye ko Amerika ibishaka. Iyo ni soft power. Ukora ibintu kugira ngo tubwira abanya Venezuela yuko tubuje kububakira. Cyo ni cyambere. Icya kabiri ni ubucengezi. Kubasha gukora ubutasi mu icyo gihugu ukamenya abo bakorana impango yaho uburyo kwinjira mbese ukoresha inzego z'ubutasi. Icya gatatu ni ubukungu no mu buryo buri direct. Abo yakwaje gufasha akaza azanye 5 agatwara 30. Twarabibonye u Rwanda rujya gufata icyemezo cyo kwigobotora inkunga z'amahanga. Yego. So ntekereza rero yuko izi ntambara Trump ntago ari igicucu n'umuntu umushoramari. Kandi ishoramari y'umuntu arishoya ku munsi wa mbere. Sinari wakora ishoramari. Ari gishora imari kankubwire. Araga ngo ufite amafaranga kandi umunsi abikubwira ngo ufite amafaranga. Ubu uri kubuce kubera iki? Uba washoye ugasigariraho. Ariko ntago uba urinjiji. Batunda yiko mbere. Uzi ikizavamo. Uzi ko umusaruza ubona imbere. Amerika nayo yarashoye. Ibi ni igishoro. Sibyo? Inyungu izazibona mu bihe biri imbere. Ni inyungu cyangwa ni igihombo kirashoboka? Amerika ntago yahomba. Reka banze bamenye Amerika ko yashoye ikintu yashoye gihenze ntago ari icyayo. Cyashoye gihenze n'ubuzima bw'abantu bari kuyigwamo. Ntago ari abanyamerika. Sibyo? Amerika ucunga intambara iteza. Imaking sure ko perte imene zaba mu iyo ntambara. Nta munyamerika. Stari abanyamerika. No kuba Iran none tunakivugaho gato kuba Iran idashobora nubwo yavuze ko itashobora kuzarasa muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Nakuye ko ni bomba ifite bomba atomika Amerika. Nta muntu n'umujyi utinyuka nuvuga ngo Iran ikizakora ni ukurasa inyungu za Amerika. Inyungu za Amerika ni igihombo muri iyi minsi. Cyangwa zari igihombo kimwe muri Amerika ishaka kuzagira mu myaka iri imbere. Cyane ayigusha hasi cyane. Kinyana cya kinakora cya soft power. Nuko igihugu cya Qatar, igihugu cya Emirates Zunze Ubumwe z'Abarabu, igihugu cya Kuwait, igihugu cya Bahrain. Iyo kirashwemo igisasu ntago bangira tureke ibya propaganda z'abayobozi babo bakorana Amerika bavuga. Ntago abaturage babo nagiye nganira mu iminsi bakurikira kwezi barabyumvise. N'abantu babari b'abanyarwanda. Ntago bavuga ngo ntago ari abantu bavuga Amerika ngo Iran n'abagome. Amerika n'umugome. Amerika n'umugome. Nukuvuga ngo njewe didasi namusemagaranye nawe. Hamenya ko uri kunteza ibibazo ko bari gutagetinga. Nakuvaho. Ntago nabangamira, ntago nagirana ikibazo nuri arakantu kamwe njya nibuka. Umujenerali wa Afrika y'Epfo mugabega wa Afrika y'Epfo yavuze avuga ko ingabo z'u Rwanda ngo zabarashe hano Igoma. Yaruze ngo zarabarashe ngo barakomunicate kanzu ko bakomunicate nzitumanaho ryabo ko rimeze. Bati ko muri kuturasa. Bati ntago turi kubarasa turi kurasa baturashe. Bati ntago ari twebwe tuhabarashe ne FARDC. Atari ko twe turi kureba. Ati none rero muyihunge muyige kure. None nimutubwira ko mwagiye kure uturashe no turatuzi wari we natwe tumusubiza. Niwe turasubiza. Igihe cyose Iran izabona ko ibihugu biri gufatanya na Amerika, Amerika imena sikoreshe bira bihugu. Ereka bira bihugu banze menye ibirindiro byabo byagiyemo gute. Amerika arabibeshye ngo hano hantu umutekano wanyu urageramiwe. Waba wizewe gusa igihe twabarindira umutekano. Mureke tutanyubwirinzi bw'ikirere nibiki. Abatipe barubaka ibikorwa remezo imiturirwa iri hari urayizi za Dubai zaheye. Ibihugu biri gutezwa imbere n'ubukerarugendo bishyiramo birashora. Yego.
none ibyo bihugu abaturage bari mu nzu nk'icyagihe cya covid bari kubona ama tababwira ngo mujye munsi y'igitanda, mujye munsi mu buvumba. barakarira uwo muntu wabeshye ko azabaho umutekano, none ahubwo akaba ari uri gutuma, kuko Amerika yatangaje ko yashoje intambara ahantu hatari birindiro, kandi bya Amerika ntabwo Iran igiharasa, irasa kuri ibyo birindiro. Erega niyo yaharasa, reka nkubwire, hari icyo twita impamvu akaba n'urwitwazo. Inaharashe kubwira urwitwazo, Amerika niyo yayiharura urwitwazo, kuko tusempurume igihugu yarasemo, ibihugu irasamo ni ibihugu birimo ibirindiro bya Amerika, inyungu za Amerika. Ntabwo rero itagitinze biriya bihugu, itagitinze inyungu za Amerika. Ubwo wabigenderamo uri hafi y'izo nyungu za Amerika. Iyo ugiye ahantu mu kibuga cy'imirwano uri umusivili, wicwa nk'umusirikare, ko bakurasa nk'uko barasa umusirikare uhari. Kandi umusivili nawe wijyanye mu birindiro by'ingabo ntakaba akiri ari umusivili, byagoranye kuba babaye umusirikare. Byagenda gute noneho mu buryo bweruye? Twagiye tubona ibihugu bivuga, Burusiya twahoze tuvuga bwavuze mu buryo buteruye. Abarusiya n'Abashinwa niba bari kuvuga ni byinshi, ubundi ntibavuga intambara bayirimo, ariko ntibavuga kandi bazajya banajya mu buryo bweruye. Bakoresha ubutasi, bakora bucece, bohereza inkunga, ariko Amerika nayo yatangiye kotsa igitutu ku Burusiya ngo twabimenye ko muri gukoresha ubutasi bwanyu mufasha Iran, ariko nubwo bivuga ntacyo hari icyo byahindura kuri iyi ntambara biramutse bigiye mu buryo bweruye bigafasha. Ntekereza ko mbere na mbere biramutse wenda ari icyo byahindura, ariko byahindura cyane nuko Amerika yaseba, ariko ni umuco. Abashinwa ntibavuga, Abarusiya ntibavuga, Abahinde n'igihugu kiraho turekera bukinzanga cyane utabona batagara. Abahinde nibabi cyane, kiri busy mu iterambere, n'igihugu gikomeye. Hanyuma rero ukanareba no ku kijyanye n'abaturage, tuza bamatumye gushaka kurimbura isi, twe tunyanga abaturage benshi batuye ku isi, batuye mu Bushinwa, mu Buhinde ubwabyo bigize miliyari 3 gutyo, mu gisi tuwe na miliyari 8. Ibihugu bifitemo zingizi 3. Ibyo biragoye kubishoza y'intambara. 75% y'abaturage batuye isi batuye muri Aziya n'igice kigana ku Burayi, cyabira bihugu biri muri Aziya, nka za Turkiya na za Russia, biri muri Aziya n'Uburayi cyane, na za Ukraine, sibyo? Ibihugu byo muri kara gace bituwe n'abaturage 75% batuye isi, sibyo? Ubwo nicyo gice kinini kigize. Kandi demografi ni imwe mu ntwaro zikomeye cyane, yaba mu bukungu no mu buhangange. Rero ntekereza ko iyi ntambara, abantu bari muri business, reka nyine bacuruze amaraso y'abantu. Naboze mbona bavuga ko muri Libani amaze gupfa abantu bagera ku 400. Ubwo Israel iri kwagaba ibitero bitewe na Hezbollah. Libani yo yamaze no gusa naho imanika amaboko, uko iri kuvuga iti twebwe Hezbollah tutandukanye nayo. Ariko iyo ni Libani, Iran ntabwo ariko ibitekereza, na Hezbollah ntabwo ariko ibitekereza. Kandi rega nabiriya, reka nkubwire, buriya mu ntambara bamukuri gukeye na Libani kubivuga ntabwo bahamya ko ariko ibitekerezo. Ushaka sanga strategy zo kuvuga ngo reka dutange abagabo isi yose ibone ko bari kutwagereza. Trump yasabye Iran gupfukama ikamanika amaboko. Agana nshaka gupfukama, rigaragaye gupfukamisha Iran, atari gupfukamisha Iran yonyine, gupfukamisha Iran, gupfukamisha Uburusiya. Rega Iran iramutse ipfukamye, ubuhanganye bw'Uburusiya n'Ubushinwa, ofete reka tuvuga ubuhanganye bwabo, kuba nta nubwo bashaka cyane ubuhanganye bwabo cyane ngo bugaragaze, ahubwo kwigira umupolisi w'isi kwa Amerika kwaba gutsinzwe, kwaba gushyizweho akadomo. Twari tugenze vuga ati Amerika koko ni umupolisi w'isi, ariko ntibabishaka muri za filime. Yego, igihe kizagera Iran yemera iby'amasezerano na Leta Zunze Ubumwe. Amasezerano ntabwo n'ubundi yayanze, kuko Uburusiya bwagiye inama, ni intambara yabaye, Iran iri kubyemera, sibyo? Ariko amasezerano ayagiye ahonyorwa se kuyisangana iki? Niba amasezerano n'undi kuyasinya, n'undi uyasinye n'amasezerano, n'undi uyasinye icyo uzamukorera nuko umugabo urusasu, kandi amasezerano n'undi nayo agamije kwigwizaho imbaraga mu by'urusasu. Ibihugu byinshi byatunze bomba atomike byabikoraga bucece, ariko byamara kuyigira ahubwo ngo mponda ngo honde. Iran yabonye umuyobozi mushya w'ikirenga taruzwi cyane muri muhando rwa politike, kuko ntabwo yakunze kuvuga cyane. Mojtaba ni umuntu ukomeye cyane, ariko uyu muntu muhanze mutekereze etat de santé ni kintu nakwiye gutekereza. Uyu mwemeye ko umuyobozi igitero cya mbere cyahitanye se
gihitana nyina, inagano benshi babitekereza, gihitana umugore we, urumva, gihitana ubwo ni inshuti ze zari aho hafi. Ni ukuvuga ngo uyu ni umuyobozi w'incike, ntabwo ari kumva uburemere bwabyo. Uyu Ayatollah Mujtaba Mushya, ise yarishwe, ariwe Ayatollah. Nyina aricwa, umugore we aricwa, umwana we aricwa. Ni ukuvuga ngo ni umuntu udafite ikintu, buriya umuntu intare yakomeretse burya ngo ku rugamba irwana yiyahura. Yavuga ati ntacyo ndamenya. Ntabwo umuntu yapfukama, kuko urumva na Amerika yarabanje kuvuga ngo ntabwo dushaka yuko ngo ari ujyaho. Bwari ubwoba bwo kuvuga ati umwana azazana umujinya w'umuranganzuzi. 50 nangira ngo 54 ni umwana wa se. Ni umwana wa se. Ariko bavuga ko n'ubusanzwe se yari mukuru, uyu nguyu operation nyinshi ari bazikoraga. Barakuranye. Ni umuntu agiye mu gisirikare ku myaka 16. Yarwanye intambara nyinshi za Iraq na hose. Ni umuntu ufite amateka ahambaye. So ntekereza rero yuko Amerika gupfukamisha Iran ni ibintu itazigera igeraho. Twabonye Amerika igaragaza ko ndetse nabigeraho ifatanyije na Israel bahigira kwica abayobozi bakuru ba Iran, barabica, bica n'abasirikari kuva ku muyobozi w'ikirenga bwo kicara n'abandi basirikari bakomeye n'ababaye aba president. Ariko vuba ha Iran nayo yerutse gukubita agatoki kandi ivuga ko bavuze ko na Trump atari immortel. Baravuga ati ntabwo ari immortel. Trump ashobora kwicwa. Reka nkubwire, abasirikare 6 ba Amerika bapfuye ni bake. Ni bake bavuga cyangwa n'abapfuye. Nubwo bake mu buryo bwombi. Amerika ivuga ko ari 6 ariko mu by'ukuri bararenga. Ikindi cya kabiri, ni benshi cyane kuri Amerika kuko aho bapfiriye bari baswe bafite ubwirinzi bw'ikirere buhambaye butabasha kuvogerwa na kiriya gihugu. Ariko byaje kugaragara yuko ibyitekereza Amerika n'abandi batekereza ibindi. Uyu munsi kumva ko Trump ataraswa kubera umutekano wa Air Force One agendamo ingabo zimurinda, bizakomeza ari ukuri kuzageza igihe bazaboneka ikibihinyuza. Gishobora kuboneka rero kibonetse nibwo wamenya ko bishoboka. Ikintu cyose kiba kidashoboka kugera ku munsi gishobotse. Uwo munsi gishobotse nibwo umenya ngo usiko nabyo byashoboka. Ntago Trump ari immortel. Ntago Trump abahanga b'Abashinwa n'Abarusiya n'Abanya-Iran n'Abakoreya ruguru bashobora kuba badasinziriye, bafite ubwenge, ubuhanga, ubutasi bushobora kugera nk'uko Abanyamerika bagize ubwo buhangange bakabuvumbura uburyo bashaka kurasa na Trump. Ubwo wemera ko Iran ishobora kurasa Hamenei yishwe Ayatollah, kandi tuzi ko ari ahantu harinzwe. N'ubundi Abanyamerika basenye ubwirinzi bwe bw'inkubirane inshuro zira kurenye. Buriya bamwiciye muri Cave. Bavuga ko ibisasu misile zamurashiza zagiye mu bujyakuzimu butabaho cyane hasi. So Amerika ntekereza ko byatwaye imyaka myinshi gutekereza ngo ko abantu bafite ubwirinzi twakora imbaraga zabasha kurwana nabwo. Abandi nabo rero bashobora gutekereza bati twabigenza dute. Ni ibintu bishoboka cyane. Hanyuma tugana ku musozo, iyi ntambara umuntu yavuga ko izarangira vuba kurikije n'impurirane z'ibitero bwije bwakeye. Biri mu buryo bubiri. Ubu ntambara irangira mu buryo bubiri bwonyine ku isi yose mu mateka yabayo. Ariko ruhande rumwe rukubise urundi rukarutsinda bidasubirwaho, cyangwa se akaba inzira y'ibiganiro. Nibwo intambara birangiye. Iyo umwe yageze agacogora ibizongera igasobokurwa mu kindi gihe. Birasa nka inzira y'ibiganiro ariko iyo ku mpande zombi bagaragaza ko bidashoboka. Hari ibyo bavuga uyu munsi ariko hari ibyo ushobora guhinduka. Ibintu byose bihindurwa nuko situation imeze. Kuko Trump ntafite igitutu cy'abantu benshi barimo n'abantu bo mu nteko ishinga amategeko mu gihugu cye, ntawamenya bishobora guhinduka. Ariko intambara yo ntabwo ntekereza ko izamara iminsi mikeya. Iyi ntambara iracyafite iminsi kubera ko erega nakubwiye ko akagunguru kari kugenda kazamuka. Cyo kuvuga kuri peteroli, ubuzima burahenda. Ntabwo wenda ko ubuzima bivuga ko buri wese bimuhombera. Kamubaze uramutse wejeje ibishyimbo, umufuka ukava ku 1,100 ukagera ku 500. Wahombye uburimo. Uwejeje ntago bahombye. Ntago wahombye. Niyo mpamvu buri gihe bivuze ngo ubukungu ngo ntawe utazagirwaho n'intambara. Uri kwibeshya cyane. Uri kwibeshya cyane. Uri kumbwira ngo transport izahenda. Ariko ihenda niwo zishyura igiciro cy'ubwato. Nyir'ubwato ntacyo bazahura nacyo. Iran yageze no ku rwego ibwira ibindi bihugu ikabwira ati ibiritwara neza turajya tubavonyoreraho kuri kapeti. Niba murakwiye ko Ubushinwa n'Uburusiya byo kuko uramuhora wa Hormuz rega ntuvu muhora arakumva ka hari umuhanda. Ni ikintu kinini. Ni gito ariko na kinini. Hano afite kilometero 30. Hanyuramo ibyo bikomoka kuri peteroli bijya ku isi. Bafite radar.
zibasha kumenya ngo aba ni bandi. Bivuga ko biriya bitoro bivuga ko ibitoro bari gukumira ari byo Amerika ifite inyungu, ibihugu bifatanyije na Amerika. Ariko umushinwa n'umurusiya barababwira ati nta kibazo, muri inshuti muri abavandimwe. Kandi wabasha kubimena sa ninde ni Iran yonyine. So urumva rero hari ibihugu bizabyungukiramo. Nubasha kubona igitoro ukakibona mu gihe ari ingume ku isi, uzaba uhagaze neza ku isoko. Nta gihindutse umunsi biteganyijwe ko akanama k'umutekano ka Loni kaza guterana. Uranyahuranyije karaza guteranya uyu ariko nikabaho. Erega ibintu bya Loni ni ikintu cy'igipindi kiri Amerika yashinze ikoresha mu nyungu zayo bwite, sibyo? Hakurumva hakwakangubwira hari ibintu bibaho kagira ngo tuyisi natwe benshi turinjije. Ni gute inzego za Loni za OMS nibiki hama igihugu kimwe ngo gitanga imisanzu ngo kurenza ikindi cyitwa Amerika, ikintu utanga imisanzu unamwe ngo reka dufatanye company bako nyenza 80% ushore 20 ukuva tuyifatanyije nta nubwo twagira ijambo rimwe. Wowe urimo tuyifatanyije shaka nana gusubiza veni yawe ngo ati fata veni yawe. None se nyine wowe umuntu uragira ikintu gikorera muri Amerika gifite ijambo na Amerika ni gufatira ibihano byo kutagera iwabo, ubwo ntabwo uzabemere kujya muri Loni. Mwagiye mubona yuko isi yawe ni kinyoma. Nendaga kubaza niba muri ubwo ntacyo impamvu nahise ngutangira nuko wari ugiye kubiba kandi akanama guterana n'umugenzo, abadiplomate bagenda birira amafaranga yabo y'ingendo ya misiyo, ariko n'umugenzo ntacyo byahindura ku ntambara. Nda kubaza abantu bose dusoza ati mubona iki mugabane dutuyeho Afrika unatuwe n'abaturage nabo batari bake kandi unafite ubukungu buri gihe usabirwa no kugira ijambo ku ruhando mpuzamahanga, hari ijambo wagira kuri intambara? Na rimwe. Umutungo turawufite aho dutuye buri munsi y'ubutaka bwacu no ku butaka bwacu, ariko sitwugirira akamaro. Afrika nuko bireba gutyo nkuko natwe tubibona, tumeze umutungo dufitagira ngo ni indagizo, umuntu baragiye inka ariko ari yundi muntu. Ubwo natwe nuko kwitega ingaruka zizaza byaba byiza cyane, nuko kujya tuza intambara yose ahibereye bikatugera ingaruka kandi mu byukuri tabereye iwacu. Theo Manirakiza umunyamakuru ariko ukaba n'umuyobozi w'ikinyamakuru Kwezi ariko kuri kumurika cyane, twizere ko kuri gukomeza kubamurikira kandi reka tugushimire kuba wigomwe umwanya wawe tukaganira, n'undi munsi tuzagukenera, twizera ko ubutumire bwacu bwitabira tugakomeza tukaganira ku ngingo nk'izi abantu benshi baba bakeneye gusobanukirwa ibintu byinshi bitandukanye. Wakoze cyane Das. Abatarakanda subscribe kuri ayo macano yombi ni The Zoom TV 24, akanda subscribe na kukamenyetso, ntimwibagirwe kandi kujya no ku Kwezi TV naho mugakanda subscribe ndetse mugafata n'umwanya mukareba ibiganiro bitandukanye ku ngingo nk'izo n'izirenzizo zireba cyane cyane ubuzima bw'abaturage ariko n'imibereho n'imibanire y'abatuye iyi si y'indagizo nk'uko abarokore bakunda kubivuga. Nitwa Didas Niyibizi, bye. The Zoom TV 24 kanda aho hatukura handitse subscribe kugira ngo uzajye ubona n'izindi video utasanga handi. The Zoom TV 24.